Here today, mesa.skincare channel at sabay ka buka chu kaming chu mesa niya he channel a hian skincare chung chang kan sedo ni ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sak tu ka som che notification ka la on theng lo la video upload thara piang te in mu theina turin ama sign dermatologist ka lo ti he ka soile duwa chuanin tun chuma hian in skincare lampang lo de products experiment na hun kan mang do ni test na hun kan mang do ni ka vitsi ka nei ho ka ron test do na a test nan hian Apple kan mang dona a chan chu hei hi kan soi fia ma sanga I Apple hi kan zai phel chuanin a chung wa hi a ron duk wat ani tiro kan chang che deuh leka Apple hi kan zai phel chuanin a chung wa hi a ron duk china a ron uk china ni tiro a skincare term takin a ron oxidize ta china kha chan chu boro kina a chiat wang ania ROS and chu reactive oxygen species ania hei hian in apple amino acids te kha ati chia chumi wanga lo duk ta chuni nan sui ni mo expert ten chuanin chumi chu vitsila malut taila khami veng him tu nei lo kha chuan a cheta maya chuanin ting chu kan vun nen te po lo compare taila kan vun po pon lambo rokin aron ti chia tero aron a chia ai che theya khamila ka chang khan vitsi khan min veng thei kan tia chu apple kha test nan kan mang don ta ni engtiang chen nge khavitsi khan in engtiang re nge khavitsi khan apple kha avon chat thei kha kan test do na chu video kan ron tilanga nga ka test slide ka ron tilanga nga in lo end don ya chuanin in lo tron kai pui nge te po ka base ya in lo muno min lo ting he po ka base ya tin vitsi na thodan te po in shia thiam enge vitsi a thabik le chalo big te po in shia thiam thei ka renga product si paruk ka ron mang dona timeless vitsi te timeless vitsi ania chuanin requil vitsi ten fly shinom cosmeceuticals te na an siam khania chuanin ordinary ascorbic acid plus arbutin khania chuan conscious chemist provivid c collagen khamo chuan a to bra inkilisania ka products ronti turte hi timeless le ten fly le ordinary hi appear form ania L-ascorbic acid le ascorbic acid ten fly hi ascorbic acid an manga abak pathum hi derivatives ania kan lo shia thiam theinan derivatives chutlemin oxidize harder base la enge a result ron landon chu ka shelowa in lo enanga video in lo enanga oluk dewin lo thlirola chuanin apple te po ka ron tilanga a chalote products ka apply tirle ka apply nu te tin apply me lo ka date po ka ton tilang do na chuwang chuanin in lo tang ka pi nge be se ni ama sabera requil with c 20% he kan test do na dota timeless with c 20% thonia hi pure form ani thunga chuanin adota ten fly with c glow hi poi 20% ania a pure form thawani adota the ordinary ascorbic acid 8% le arbutin kha a pure form thawani apple kan chul rola conscious chemist with c serum apple kan timeka hi derivatives an mangani chona tobela inkilis with c serum 15% ani hei a derivatives thonia with c kan man reng hian a drop a hi mo engma ti sik tir lo tur ani tuna hian da kali aliam to a hei original ania engma kan noi velawa with c engma omlo nia a chul to khop me hei a chual de chup to a uk to boka chuan requil kha changhan kan chananga requil hi nia rin ai tak chuan a chhewak lawa ai a uk po a om lu tuk lawa hei 20% with c ani a ma che
vit c derivatives an mang thunga rinai tak chuanin azia khop mai chuanin timeless ania timeless hi vit c L-ascorbic acid timeless in 20% vit c an manga L-ascorbic acid le ferulic acid le vitamin E an combine a hi combination a chuan vit c combination a chuan thaber ni an sui ania a tha khop mai hei alavar har met lampang te hanen dula I hei hi kan le theya chuanin a thabel pol nin ka share timeless hi chuanin dodlehi esa adodlehi new glonia shinom cosmeceuticals tena an siamania hepo hi ascorbic acid pure form ania hepo hi a thakop mai hei amel mang alanala achor pom no tlemina ugde hleka ti chawni chuan dodlea hian ordinary oma ascorbic acid 8% le alpha arbutin 2% an manga tlema siron ugdewa tilawa chuan hei amel hi a thakop mai hei po hi danglamna omlo ti hian in muthein ka renga hei ti hi nia chuan hei tlema ron ugdewa ti deuh zawng khani hei po thakop mai chuan dodlei conscious chemist vivid c pro collagen serum ania hei hi vitamin C derivatives thawnia 3.0 ethyl ascorbic acid khani hei hi derivatives a chuanin a thaber nian sui khania a thaniang hei po hi alavar nal khop maya hei ala no nal khop me hetilai hi chu a apple ron duksa ve shimshimani o chuan hei nia ka vitsi le hui an thariau me vitsi tra ka sia nia nga tikati chuan hei hi Inkilis nia Inkilis 15% vitamin C nia hei poi derivatives nia chuan ma se Inkilis hi achalo ti don chuan da kali lai ni to achalo ai ma chuan oxidized marble borwakin ati che marble don ni hi aven a protection atlembel a protection relo bel ni hi mo he vitsi dang te a hianin hei chu ka le ni lawa ka u le ania ka man sakania keima le ni lo o chuan khati zong khat ani o dakar som pani nu nia tuna hen jing da nga ri to hei hi engma kan hnoila original khania a chuar cheto khop maya tuna requil rinai tak chuan ala hima tlem chuanin aduk deuh te chuam ve a brown ang kha chuam ve to a chuan timeless hi chu alavar nal khop mai soi top mayang fak big wang poni lawina tha khop mai chuan adota new glow 10 fly hole with c hepo hi apa ngai viau a uklu tuklo tlem chu ukve deuh timeless ai chuanin a uk deuh hlek chuan adota ordinary ascorbic khania hepo hi alavar nal khop mai among lampang tlemina duk deuh ti chawni chuan conscious chemist ania hei hi conscious chemist hi an thave khop maya aduk po omlo aduk sa po hi aduk bellem lo ani derivatives ania an tha khop mai chuan Inkilis with C ania hei hi tlemin alang upadeu bika thian dangte a in tlemin a uk deuh bik ani chhelu tuk chu ni chuang lo hei po hi ole khati zong kha apple vc experiment ka ron ti theite nia I an dinai nan thare aka kalom ve wa ka apple ka vc le hote zinga po khanin zinga po an lo la chhemang lo ti mela arong ukhala ron langmang lo chuwang chuanin kalom me ka result mo ate hianin enge result hi da kali nuwa ka ron ti langa arai ve thokhata VC formulations chatak tan lo chuanin chiat na man khaum ve to ka tia English kha tlemin oxidized marble ubi ka midangai khan oxidized na sa chuang lo kha po kha chetak chu ni chuang lawa kanbuna chuanin aman theidon nu tuka derivatives an mang heng ya chuwang chuanin tuna ka ron ti ho kha chu an travel lom min ka shea ka result mo te ka lom khop maya chuanin ti song kha tunchuma ka ron experiment thei ni se khongai takin ilo tang kai puya thai ti chon milo share sakla chuanin ka channel te milo subscribe sak zel bokula anwai hian affiliate links ka ron dalena products dei tlom theina tu kha chuanin ale pe khen hone cheu don